Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan pekerjaan tempur artileri 2A-36 Hyacin B dan 2S-1 Gvozdika dalam menggempur benteng pasukan Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 18 Maret 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan kru artileri pasukan lintas udara melakukan pertempuran kontra baterai melawan tentara Ukraina dan mendukung serangan detasemen penyerangan infanteri bersayap. Kali ini awak sistem artileri Hyacin B dan Gvozdika dari pasukan terjun payung Rusia menghancurkan benteng formasi Ukraina dengan personel angkatan bersenjata Ukraina. Jelas narasi unggahan. Api dikoreksi dengan bantuan kendaraan udara tak berawak yang kameranya merekam tembakan tersebut. 1.29. Мы стояли дивизионом, я-то в то время еще был наводчиком, старшим наводчиком на орудие Д-30. Стояли на позиции, выполняли огневые задачи. Но вышла колонна противника. Первое, что мы начали стрелять с автоматов, но как бы поразили там одну машину с автоматной очереди. Вижу, что результатов мало, решил действовать, стал стрелять прямой наводкой. Уже орудие было заряжено у меня, так как была цель уже другая. Прямым выстрелом уничтожил первый автомобиль, вся колонна начала тормошиться, и там пошло. Далее зарядили второй снаряд, уничтожили вторую машину. Конечная это была БМП противника, она уже, видя, что колонну уже все, она пошла на нас, и соседнее орудие тоже уничтожило БМП последнее. Ну, бывают танки одиночные и колонны в основном. Да, резервы противника, которые подходят, мы их сразу на подходе начинаем уничтожать. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.